Walage ni lage halage de thanyai ne no ye edo he share pya ge ta le ye kwe ti le apu kwe kha de chomo redo le ye ko share pya da ge ye ta kwe kha ne la mo ba mnu le ye thi u da le pa ta chomo no ta pa phla ro o da ami ak le ho ne ta le kwe ti ne mnu le ne ye ta ti kwa pla ne di ta le ta bu ta ba khona de wa tho le so jo wa phlu ro le so jo de pha ne grama ba thwe da le knyo thi ru ko te bu a no le ta ne pho khu ne ye kwe ba mnu ko ye kwe le ne khe ne ye ka si so da du no the reason a reason a ge klo ba mnu ko ye kwe ye ti kwa de le ne o de ge ma de tha nya ye ro shin pya da ye mu la le ti ko kwa tu le ta la okay te te ne ye ka si de ta le ta bu ta ba tro wi bla ne ta phu bu no ta lo ta kle de pha ne ta lo le pwa develop whether skill did pa ye kwen no ga a list le ye cha ta did le ye ro te did pa de ye ko provide na bam ne ko ye te ta le ye te le ne khe ye shin pya de ta le draw bu ne no ta pho bu no community di ne de glo ne negative out that skill leadership skill kona skill le pwa develop did pa ne no public speaking me te da le pwa me ko me nya ga kind of emotional intelligence third card kind of situation awareness the Louis card kind of emotional regulation we need a got kind of nula got kind of back management si da ne na ba regulate da na ba organize da na ba plan da mo mo no mi ya da tabu da ba get out wo ko we wo ne that pan is skill killer la cha do ke do i public speaking te da wo me ko me nya ne na ga te to ki tan kwa la prune man ne ba that pan ne na ba the skill okay na intro la na body block conclusion me ya that pan u la te da wa na ta na regular we da le ne na to make comfortable lo wa me ko me nya te da ba ne awe te le da ba lo ba do mo si da ne that pan ne skill de pan ne na develop over time je ja ne no okay ta ne wa ko aredo no le ko na wo ne pa te ma ya le ta de pan ne a quality le okay de pa le redo mo ja do situation awareness no hodran te da le wa me ko me nya ne kwa tro bu ne mi wa mi ba da mi pwa sei wen za kwa tu pa da pan de na hodra na message ya ado wa me mi ba da ne na ka tu da approach ja da le pwa no da blo de to ki to wa no wa all wa ni da ja da na message ne na ba transition o ja le ne that pa ne mo but mi o da situation awareness le la a guide whether na ta ka ne na decision mo no le agar kind of called emotional regulation baka le wa mi te na dan min ki te da tu lo ja la na respond na regulate na emotion na feelings start pan in check but then my balance killer mo no okay ja da wa le ja da emotional intelligence are very similar ja da na pe bwa ga we block understand other people na pe bwa ga issue ta de pan skill le lo no okay ta le ti pan ne no ye ke te pya du le ta phu tra do wa cho ta khu so de pai ne okay le yi ti ne ba ka le khona style ne we de practice we da ne okay ka ta ki ka ne me da servant leadership the transformational leadership na ki ti ale servant leadership le ta ne pho ko ne yi ti de pai ten di a we de ne tu ti ba la ta phu tra me a we de he or da ta phu spiritual not that ta or we block guide we da me le not that ba ne okay we block ne awede ne awede leadership style ne awede apa bwa ga ta lo ba le ta me nya we block ne awede ta lo ba ne pa we le ki me ya okay ke da ko na awe ta ka ne quality ka si ko la we block ga ka ne coplo le awede ta pu ta de ko ne no ta mu de pha ne chot le me ya mu block ne ba ka le moral ta ba de ka ma ne awe thu we da bible guideline resource guideline we block da we he lo no lo we lu o we me ya okay pwa nyo ra amoro ni blah blah di a foundation dem na din ya ta ba de ta ma ta ri ta ethic me character ta de phan ne no do ga ka ne spiritual not that no awe ta pa ne se ko le growth jan mo ta gu top so not that ta gu top so lo ga ka ne personal the meter le not that development ba le ta ka ne personal development spiritual development ki ko ki pa le ne awe de ke da khona me le awe to kuru me a guide whether a lead whether apwa so po de pan me okay do ga ka ron im nu la
quality 了给的判呢了大铺tra呢အဝဲတဲ့နေပွာဒေါ်သဒတာဖို့ protector အဝဲတဲ့ဒေါ်သဒကခုကရဝဒအတောက်ဖို့ဖို့အသောဖို့မြโอเคအကေရာခုနာ quality 了给ခါလာဝိဘလနဲ့ပကတိပါကြလာဟိဖို့ခေါ်ဖို့တာကောတာကေမေအိုမေကေပွမ်ဘာဒူဘတ်တေဝတတိတာပွမ်မေအိုမေကေပွမ်မေတောက်ဖို့တရာရဘကောဘခေချကြိုင်ဘာမာကြကြလေ financial issue တာတဲ့ဖာမျိုးရမီမာမစ်ဘာဘတေပြတောက်ဖို့တရာဘလနဲ့တောက်ဖို့တရာဟီယော counseling မြဒိုသနီယာဒါလေ doctrine bible biblical မနော်ကွာဒါလီစောစီယ guideline ဝိဘလဒီဒအဝဲတေဒါတော့ကနဝဒအတာကောတာခဲဝိဘလဒီဒဟေချဝဒ advice ဝဒဟေကူဟေပေါဒါ solution မြokay counsel ဝဲမြokay ဝိဘလနေနော်လောကခါနေဖဲလတောက်ဖို့ဖို့မိကေပွားပွားကနော်တာကောတာခဲဘတ်ချက်တော့နေအဝဲဒီလေဝိဘလဒီဒအဝဲ present နော်သာဥခုဒပွာလသာဥဒီဖတ်တဝခေါ်တချုပ်တော့ခေါ်မြတာနေခုနာ quality လောကေဒီဖတ်လားokay လော key နော်လော key factors လောပတဲမှာ main point ရတိခိခါတာလတဘူတဘာခုနာဝါချောတတကူစောဝါထော်လေစောချိုဝါဖလိုရလေစောချိုနေနော်အဝဲတဲ့နေ serve god မြအဝဲ serve ကြရွာဘူတော့နေ serve people အဝဲတဲ့ serve ဝဒတောက်ဖို့ဖို့မြ people တမေတဲ့တောက်ဖို့ပါတာ classical in general နော် okay တာဝဲတဲ့တာတဲ့ဖာနေမြေဒတာအဒိုရီတဲ့ဘာလလပပွဲလ example မအဒိုတဲ့ခါလ quality တဲ့ဖာမနော်အကီကျော်တဲ့ဖာလခုနာကရလောဒခုနာမနော်တာတဲ့ဖာနေ basic လတာဖူတရာဘွားမှာတဘူတဘာခုနာဝလဲလဲလတတ်ပိုင် okay အခဲနေယကရှင်းပြကဒါသူဘမ်နုခိုယသီကွာယကွယ်လတာဝဲနေလဲနေအခဲနေယရှင်းပြကဒါသူပကလေဒါတော့လကညောတီရူကောတဲ့လောတဘူတဘာခုနာပွားမှာတဘူတဘာနလောလတီရူကောတဲ့အပိုင်းနေအခဲနေယကရှင်းပြကဒါ okay လောယလေခေါပလိုဘာစာရလလာ September ယတေဒါတာနလောမဘတ်ထွဲတာလတီရူကောတဲ့ယမှာ journalism ယတေဒါဘခ education ယဟီလောဘခတီရူကောတဲ့တနာပဒေဖာဒူဟီဒူရအာရတာချုံမချုံမဒေဖာယတလေခေါပလိုကြွာကိုလာတော့ဘူးနေလောယတိဘလောပွားကညောအမတဘူတဘာလောအမတီရူကောတဲ့ဒေဖာနေတလ skill လောဝဲဒီမာတေလောတောက်ဖို့ဘူးတဘူတဘာဘူးတေဒါလောပွားမခုမေညာ public speaking emotional intelligence situation awareness emotional regulation ဒါလည်း skill တဲ့ဖာနေ servant leadership တဲ့ဖာနေအဝဲတဲ့ကြော်ဝဲရတတိလကြော်ဝဲဒါဝလာဒီ transfer ဝဲဒါလတီရူကောတဲ့ဘူးပါ skill လ redo တဲ့ဖာနေအဝဲတဲ့ကအော်ပတဲမှာ transfer မကြော်ဒါဝဲဒါလက apply ဝဲဒါလတီရူကောတဲ့ဘူးလတတော်ခုရမဲပန်ခေါ်ရတတိအပါတလေတီနေခေါမနူလဲနေယကွယ်နော်အနေတလေတီနေwhether ne arrogant prideful we ne တနာပဝေဒ role the responsibility ပါတနာပတမှာပါမူဒါတနာပပါဝေဘလနေ prideful ပါထော်ထော်တာတော့မှာမေအိုပြတဲ့ degree နေလော်တီတော့တာဒီဖာနေဘတလိုပါဘလိုပါနေဘလိုပါ leadership skill ဒီဖာနေအရေတို့ leadership servant leadership ဘလိုပါ leadership ဒီနေနမီ show up learn နတောက်ဖို့ဖို့ဝနမီ serve နတောက်ဖို့ဖို့ကမ္လမနသူဝဒ skill set quality ဒီဖာနေနသူဝလက်တီရူကောတဲ့ဝသေးလားကြတော့ပွားမှာဝဒနမာတီရူကောတဲ့နေအဒီတော်တော်လာတဲ့နကွာတိုးလားန serve ဝဒ general population မ skill နမာတီဒီဖာနေနသူဝသေးမန apply ကဒါဝသေးယတတိပါခုနေယနာပဘာနော်တာဒီဖာနေအခုနေဘာယစီကွာဒါနေယစီကွာဘမ်နကိုယစီကွာဒါနေလဲနေတောက်ဖို့တရာတဘူတဘာခုနာဝပလိုလီစောဂျိုဝါထော်လီစောဂျိုဂရမာချီရူကောတဲ့တဂရမာယစီကွာနေအရေအိုတနေရေလာဘမ်နကိုပွာမာတဘူတဘာဖို့တိဖာနေအဝဲဒီတသူဝဲဒါ leadership practice ဝဲဒါ standard ဖာနေ a skill ဒီဖာနေလောဘာကလ management မိရေနော် time management ကြတော့ situation awareness we block public speaking နော်ကြတော့ behavior လနပဝဒ human behavior psychology ပိုင်းတတ်ပနေလတောက်ဖို့ဘူးနေနသူကောနွိတဲ့
ne apply or le kanyo tiru ko se bu se mo sida ne ake popwa gluk la ne olui pu ye pu me ya ne kwa blo o tai ta ko ta ke ro mo no nom lo ne a solution ne kemim nu la ke academy ko wo ne solution ne kemim nu la ne me ke do te ba ne skill set that pan ne apply on ne mo okay ne but lo a tho bwa nyo le apa tho da ba but lo a tho le ha thi lo da le bwa da ma du data ma le da ne na o te ba bwa da ba no bwa me de ba ne ba tu pha da le wo we blo ne ta ma le ma ne se ma a je ja ne ko we pele leadership to ba chok to ne mo le bwa to ko ro me bwa gi o a ba chok to su no lo ne su ba provide that leadership the middle le ti go ne ha ma po wa ki we blo ta le te ri ba ne ha kwa lo blo de bwa da na bu a ba le da na bu a ba bwa da de sei cha ba bwa da ma bo de bwa da a ma gro du data ma no lu la le te ri ba de pha ne tho do de he jo kwa ta skill he jo quality ta le a ri de pha ne he jo blo de ke do ite ba len pwa le wo ba ma je ja ne ko ya thi ba ta phu tra ga bo pwe le ta bu ta ba le thi ru ko se bu mo ma ta bu ta ba le thi ru ko se bu le ma thi ru ko se lo bu ne a we de ne a te jo mu jo ge we da ba kha le ta le a ma te ma nyo nyu te le ba kha le a skill de pha ne a kona style a leadership servant leadership style ne a we de apply wa da ne ja la a ke ne ne thi ba thi go le wi thi go le bwa tra no but ba ma je ja ne ba mo pen bwa glu lo ba solution chok to ne ja do ta phu ne ta ko ta ke o me ya a su a blo ne ta ko ta ke ke ro gluk lo ta phu ta ko ta ke financial issue o gluk lo hi pu ko phu ta ko ta ke ne ba le shin ma ma lo me le blo da provide spiritual we blo provide the other pwa nyo ko wi one banda lo wa me you have to do the same thing ma di do lo okay ta mu te mi kho de mi yo da le ti ru ko se kho de ma kwa bwa ga le policy ta le ye ro ten di ta phu plan ne ke ro troll plan ne ke ro key plan ne ke ro third plan ke ro lui plan ke ro ye plan ta pa de mi ta le so ba le ko lo wa ko na ke da o na ke po pwa nyo ta ne pin de je po okay na ta phu ke ro ye phun tro ke ro ye plan ba sa na ke ne ja ywa ne de ga ho la na policy seed be ta phu ke ro ye phu we blo ta le ta cha ne ho di ta te mu te phat pa ne ne mi le jo ga da ne mi le jo ga da le ti ru ko se un jo mo ta hu ta phu ko ro ne ta le te ri ba ne jo kho de a cha ne yi ti he comment lo ya le jo mo she jo yo shu jo le talk lo ti ya du da ya da mi cha le leadership pa ne no yi te ta pa ne not blo ba ta le yi te a ri klo ne le kuna skill de pale su te le tao pho bo su na pa su tao pho su ba ne su tao pho ta su pa su tao pho le ta me nya we plan ne su to ko ro me su develop with it no su heal spiritual need ja do da le no sa ta lo ba me ge su heal le no ko ta lo ba me ge si da ne ja do development de pa ne su ma ne with it su bwa glu wo ko ma su ma de se bo skill de pa ne ta le technique de pa ne su apply of ne se ma a ja ne chomo ge no we plan ne ga ka ne ta le ta bu ta ba a the ne le ti ru ko se bu ne a to ba me ba a o le international relation bu ne a ke ne we de ma wa da ba ka le peace building me ba ne a ta ka ne conflict resolution ne we de pa hu pa thwe a ja do a bu de ne track to diplomacy ne ta bu ta ba a the ne le ti ru ko se ne a re do ma de ge te ba ba mu le ta le state the church ne na thu pa to se ba okay mem kwa le individual level tu lo da le ta khan ne ta khan ne le individual level lo community level to ne no unit to le national level ne ta de pha ne mo ti ru ko se bu mo ta bu ta ba the ne le policy a pai ne influence of the do okay where ကြတော့ဒါလေတတ်ပတ်နေအဝဲပတဲမှာရလဲအဝဲ shape ဝဲတာindividual behavior မ voting behavior ယခေဒိုဂျာကောအမေရိကကောကြတော့နေတိပါကောအမေရိကန်နေလို့ conservative christian နေဝါဖီအာမန်တီယာအဝဲဒီမီ vote အာကေ vote တူကဝေါ်လာ
vote ဝဒါလေ Republican ဝဘာမျိုးခိုလဲအဝဲဒီ value နေအတူလိုလောတာမေးအတူလိုလောတာအတူလိုလောတာ Christian value မေးအဝဲဒီ vote ဝဒါ Republican ခေါ်ဒီအဝဲဒီနေအဝဲမေးဒီခိုထောင်းနေကြတော့ဒါလေ anti abortion LGBTQ ဘာနေဝဲဒီတူလောဝဲဘာဘလဘလအကလိုလိုလောတာတဲ့ဝခရဖို့ချက်မေးokay တဘလောင်းချအကခါနေတဲ့တော့တဲ့ဘာခါလေ APEC ဘာခါလေAPEC เนี่ยbig donor ဖာဒိုဂျီလေကြတော့ပါမင်းနူ pro election เนี่ยဝဲဒီ fan လောဝဲဂျေဒီဖာเนี่ย unlocking เนี่ย order တဘူတဘာရောတာကြလေ community base ပါနေကရောပါဖို့တာเนี่ย national level เนี่ย upro တာเนี่ยဝီချူမှာတဘူတဘာအသနလေချီရူကောတဲ့ဘူးเนี่ย domestic politics เนี่ย influence national le တကန် domestic policy တဲ့ okay အခုเนี่ยမာတသေးပါတမေပါမာသေးgrammar okay ဘာမနူလဲတီမူကောပေါ်ဒါလဲနေတတ်တဲ့ဖိုင်နေအယောတာမောဘာခါလေ moral เนาะ national level နေ moral မေကကြတော့တပတ်တဲ့တကမเนาะစာတော့တာကယော norms လေ society ခါဘူးနေเนาะတလေတဘူတဘာနေ play very crucial role okay အရေတော့နာဂီတမီလေဝဲပပွားကညောပိုင်းနေခေါ်ဒီနေအဝဲယတေထဲလဘာခါလေ leadership ဒါ apply or skill တဲ့ဖာနေယတေတူနေလာနေပဝဲတာနေပတူချုံတော့နေတယ်ပါတမီခေါ်ဒီနေတက်လေအခေနေကြော်မှုကြောရော skill လေအခေတဲ့ဖာနေကြော်မှုကြောရောလို့လေနိုလောဘလော့ဒီပွားတကရဲ့ပွားပွားကြီးပွားဝါသိညာပါကွာတီခေါ်နေအိုထဲတူဒါလေလောကြော်သူကြော်ဝါတီရပါ no နမေသိညာလို့ပွားတကမေဘဖလို့ပွားပွားတကနေမေဟဲ attack နာမနူးနေဘာနေတာလေဝဟာမာဒါကြတော့လေပွားဟာမာပွားကီရနနလောမာဒါနေနဲ့တော့လေပွားကလို့ဟူဖော်ခဲ့နေကတမေတတော်မေချေချာနေလားနမေကွာလေအဒူကနေမေမာကြဖြတ်မမ်နူမာတာတာတော်ကြန်ကြန်မေပွားတူဝါကြန်ကြန် no နဘာ apply whether the principle တဲ့ဖာနေတလပွားချားကန်လေတောလပွားချန်တဘောဘာဘလော့ကေရောရလားအချားဝဲထော်ဘိုးနေအခုနေယမေယတေရယစီကွာရယတေတဲ့ဖိုင်ဥဒရေကလိုခဲလလားယမေတေရလေ diplomacy လေဘာခလေ conflict resolution ကြတော့လေအကေဝဒလေနကေနတဘူတဘာသနလေ facilitate ဝဒါကောဒဘီဒဘီဒူလောဒါဝဘလောနေဒီတော့သူတတ်တရတဲ့ဘာတချူတော့တွေဝါနေ de-escalate နေကြတဘူတဘာခုနာတဲ့ဖာနော်လောဘလောနေအမာဒါ track to diplomacy ဒီတော့ track 1 diplomacy ကေတော့ဒါဝါနေတတ်ပတ်နေအကလိုကွာတဲ့ဖာနေယမေတဲနေအကယောလောဝဲကဘီဘူယတေဖူဖူတူဝဲလေတဘူတဘာခုနာလေအဝဲ transition လေတခနဲ့ကညောတီရူကောတဲ့ကပါနေ apply or through skill တဲ့ဖာနေ apply leadership skill တဲ့ဖာနေတလေသူမာတေတလေရေတဲ့ဖာနေကြော်မှုကြော်ရဲလေတီရူကောတဲ့ဘူးနေနပွားကလေးနေလို့ပါ solution တလို့အတော့ problem ပါ okay ယတလေရတော့တဲ့နေပပွဲလာဒါညာ tablet bye bye